Dobrodošli u emisiju Gost s razlogom, poštovani slušatelji. Evo, proteklih dana dosta se pričalo o monetizaciji autocesta i prodaji. S nama je zato Hrvoje Garac, politički tajnik HSLS-a naše županije i koordinator inicijative Ne damo naše autoceste za Imotsku krajinu, jer dalmatinski HSLS podržava inicijativu protiv prodaje autocesta. Hrvoje, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Drago mi je da mogu u eteru radi Imotskog nešto reći oko ovog aktualnog problema monetizacije autocesta. Ne samo dalmatinski HSLS na razini države podržava ovu inicijativu od početka kada je vlada najavila mogućnost monetizacije autocesta. Ja ću samo podsjetiti da smo mi kao stranka u suradnji sa sindikatima, najviše sa cestarskim sindikatom, na čijem je čelu Mijat Stanić, organizirali po svim županijskim centrima okrugle stolove na temu monetizacije, odnosno alternativa monetizacije autocesta, a to je ono što recimo vlada nije napravila. Vlada se a priori odlučila za ovaj jedan najnepovoljniji mogući scenarij, nije uzela od druge mogućnosti u obzir i zato je zapravo referendum i potreban. Da se ta, ajmo reći, nedovoljno jasna aktivnost zaustavi u startu pa da se krene u javnu raspravu. Evo, spomenuo si alternativu. Što je alternativa? Što napraviti umjesto monetizacije? Pa ima više alternativa. Recimo, sindikati se zalažu za prodaju obveznica građanima, tako da bi građani mogli kupovati obveznice i zapravo servisirati te dubioze u HAC-u i ARZ-u. A naš je prijedlog HSLS-a, ekonomskog tima HSLS-a, na čijem su čelu gospodin Budimir i gospodin Ferdelji, u suradnji sa profesorom Marušićem Željkom sa prometnog fakulteta bio da se ti nepovoljni krediti koje trenutno HAC ne može vraćati reprogramiraju i da se uvede novi sustav naplate cestarine, uvođenje vinjeta primjerice. To bi naravno smanjilo određene troškove naplate i stvorilo perspektivu da se HAC i ARZ koji bi se tada ujedinili u jednu firmu, da bi oni u jednoj firmi mogli te naše obveze vraćati i to bi naravno zaustavilo rasprodaju autocesta, jer meni je 28 godina, za 40 godina će imati 68, bit ću u mirovini, a autoceste će se tek tada vratiti u hrvatsko vlasništvo i mislimo da je to vrlo značajan problem i da se naprosto oko toga moramo svi mi, bez obzira na naše eventualne političke razlike, ujediniti i predložiti različite modele. Dobro, kad već spominješ političke razlike, odnosno da se svi trebamo ujediniti. Evo, bila sam ostavila to pitanje za kraj, ali možemo i sada. Inicijativu HSLS-a podržale su i ostale političke stranke, a malo ćemo se spustiti na ovu lokalnu razinu. Da, što se tiče lokalne razine, nas su jučer kontaktirali predstavnice liste Mi za IM i predstavnici nezavisne liste Ivice Kukavice koji su predložili da se i sami aktivno uključe u prikupljanje potpisa za referendum protiv monetizacije. Mi smo naravno to prihvatili. Zahvaljujemo se na toj ideji. Mislimo da je dobro da se, opet ponavljam, neovisno o našim eventualnim političkim razlikama oko ovog pitanja ujedinimo i da ovu inicijativu dotramo do kraja, do referenduma. Pa neka narod odluči. A ja sam siguran da je narod, odnosno hrvatski građani, dovoljno svjesni, dovoljno razumni da mogu donijeti nekakvu razumnu odluku, neovisno kako ona bila. Što je sa županijskom, odnosno državnom razinom? HSLS na državnoj razini u preko skoro 200 gradova i općina ima svoje štandove, putem ogranaka članstva i simpatizera od vrata do vrata prikuplja potpise za ovu inicijativu, tako da i na razini naše županije mi u nekoliko gradova imamo štandove, ne znam sam na pamet, za Kaštela, Trogir, Sinj, Split, nešto po otocima, a glavninu, jer smo se to odlučili, to je čisto tehničko pitanje, da prikupljamo od vrata do vrata u neposrednom kontaktu s građanima. Naša je procjena bila da ćemo na taj način skupiti najviše glasova. Dobro, ali mislila sam što je sa ostalim političkim opcijama na državnoj razini? Je li podržavaju
ovaj vaš prijedlog? Koliko ja znam, a prilično dobro pratim politiku, HDZ, predsjednik HDZ-a i predsjednička kandidatkinja su podržali dakle inicijativu i oni su protiv monetizacije. Operativno se jedino HSLS uključio u prikupljanje potpisa. Što se mene tiče mogu i drugi, to je stvar njihove procjene, ali mislim da će članstvo, birači, vodstvo HDZ-a, odnosno ne mislim, nego siguran sam da će biti protiv monetizacije i da će dati svoj potpis za raspisivanje referenduma. Kada započinje prikupljanje potpisa? Danas je počelo prikupljanje potpisa na razini Hrvatske. Mi imamo nekakav sjetan tehnički problem. Ja sam se jutros čuo U Imotskoj krajini imamo problem. Tako, u Imotskoj krajini meni još nisu došli materijali. Ali budući mi idemo od vrata do vrata, mi možemo i dan kasnije. Nije to nikakav problem, tako da ćemo mi najvjerovatnije od ponedjeljka krenuti. Materijali su poslani poštom, sad ja ne mogu utjecati na to kad će oni doći. Znači, naši sugrađani diljem Imotske krajine mogu očekivati da će im neko od simpatizera ili članova HSLS-a pokucati na vrata i zamoliti za potpis za referendum. Tako. Ok, Hrvoje, jesmo li sve rekli? Pa ja mislim da jesmo. Eto, ako smo sve rekli, onda ćemo završiti ovaj razgovor. Ja ti se zahvaljujem što si nam došao u goste i opet do neke druge prilike lijepo te pozdravljam. Hvala lijepo. Evo, poštovani slušatelji, ovo je bio Hrvoje Garac. Više o ovoj temi moći ćete pročitati i na internet stranicama Radio Imotskog i naravno čuti u našim lokalnim vijestima.